Oh, murok.
Jadi kamu tuh mengurang dulu kira itu komite di Mantap. Bagi dulu kira dulu. Dari Roy. Gampang kita dulu. Dari Ikatabe na lako ola malabi ita masola nasang lako mintu ambe indo siya mintu kita masola nasang may komita rapak sangat tu tontong bangki maapasare langan puang atau tumampata makure sumanga salian jo may kamatean belan na payan to pandaranan na puang lan pengkarangan ta allo totemo siya tontong tapalako to patunduan na lan pengkarangan si tarona ngallo totemo o puang lan te tarampak Tongkonan Lebani rampokan tuko masambayang maapasare mati kalemi tontong tikanasay masolanasang o puang si solaminto raputan langan atau matonki nenek najuan si atau matonki lante banua Tongkonan kumapayan tongan tu kuasa pandaranan mi lako kami masolanasa ipake lante pengkarangan lante allo totemo umpasakka itu inan si ongan-ongan laki ni ngontong kon ni tetomaton kisya siluki do banua opuang. Kure sumanga to diona tomaton ki maadin rampo ato totemo. Lante pengkarangan umpapaya. Tontong bangki palaku to paatunduan lo diome kalemi. Kumatontong komimbenni kamalapuran kamawatangan kabattaran lako teminto tomaton ki mipake lante pengkarangan. Ang kitontong malapo masolanasang umpugaw ka ni siyang pataroi sa lako upo melo. Pamambela ka ni o may minto sa kalangan siya saki siya bala. Mipagari ito dosa siya kasalangki. Mirangi kan masambayang maatetelan sangan na puang ki puang Yeso. Ya mapuang siya juro salama aki. Amin. Oh, padang kawan.